Danas pravimo čaj od kurkume i bibera, drevni ajurvedski napitak koji je cenjen širom sveta. Kurkuma i biber su dva fantastična začina koja nam nude puno benefita za zdravlje. Ali kada se ova dva sastojka spoje, dobija se neverovatan napitak zlatno-žute boje. Pravi je prirodni lek za zglobove i kosti, koji pomaže jačanje imuniteta. Ima pozitivno dejstvo protiv depresije, a pouzdano se zna da pomaže i u prevenciji raka. Dakle, da biste izvukli one maksimalne efekte iz kurkume, treba da joj dodate crni biber. Ostanite sa nama do kraja videa, jer tamo vas čeka recept za ovaj čudesni napitak od kurkume i bibera. Pa da krenemo. O lekovitim svojstvima kurkume već puno toga je rečeno na našem kanalu. Ono što treba zapamtiti jeste da je njen najvažniji sastojak kurkumin. A jeste li znali da se apsorpcija kurkumina povećava i do 2000 puta ukoliko se spoji sa crnim biberom? Poznati doktor medicine David Servan Schreiber je u svojoj popularnoj knjizi Antikancer – Novi način života podelio i taj recept sa kurkumom i crnim biberom. Za njega tvrdi da je najbolji prirodni lek na svetu i da ga možete dodavati u svako vaše jelo, varivo, čorbe i napitke. Pa za šta su sve dobri kurkuma i biber kao lek? Ublažavaju bolove u zglobovima i kostima. Prava su pomoć za obolele od reume, artritisa i osteoartritisa. Ublažavaju glavobolje i bolove u mišićima. Leče respiratorne infekcije i smiruju bol u grlu. Regulišu rad jetre i žuči. Smanjuju rizik za nastanak Alzheimerove bolesti. Preventivno deluju kod kancera. Podižu imunitet i ubrzavaju oporavak nakon bolesti. Sprečavaju taloženje masnih naslaga u telu, poboljšavaju metabolizam i podstiču zdravo mršavljenje. Olakšavaju menstrualne tegobe. Ublažavaju posljedice kod alergija. Čaj od kurkume i bibera nije namenjen trudnicama, dojiljama i osobama koje imaju hemofiliju ili neku drugu naslednu koagulopatiju. Dijabetičari također trebaju biti na oprezu. A sada sledi naš recept. Evo kako se pravi čaj od kurkume i bibera. Trebaće vam 2 šolje vode, dakle 4 decilitra, pola kafene kašičice mlevene kurkume, 1/4 kafene kašičice mlevenog bibera, 2 kašike domaćeg meda, malo soka od limuna. Priprema recepta. Naspite 4 decilitra vode u šerpu. Sada u nju dodajte pola kašičice kurkume i 1/4 kašičice bibera. Sve to dobro mešajte i pustite da lagano vri. Važno je reći za crni biber da on podstiče bolje varenje hrane i povoljno deluje na probavu, sprečava nadimanje i gasove nakon jela. Ovaj začin sprečava zadržavanje vode u telu, podstiče brže znojenje i olakšava izbacivanje mokraće. U kombinaciji sa kurkumom ubrzava metabolizam i pospešuje brže i lakše skidanje kilograma. Nakon 10 minuta kuvanja sve to sklonite sa šporeta. Naspite u šolje i to obavezno koristite cediljku. Dobit ćete 2 pune šolje ovog zlatnog napitka. U svaki dodajte po 1 kašiku meda i sve dobro promešajte. Na kraju dodajte i malo svežeg soka od limuna i dobit ćete fantastičan napitak. Pije se 1 šolja ujutru i 1 uveče. U nastavku saznajte kako je to kurkuma u stanju da vam oporavi organizam za samo 7 dana. Kliknite na tu sličicu i pokrenut ćete video sa odličnim receptima. Želimo vam svako dobro.